Ponovo, Turska, da li je Erdogan u kandžama satanista ili ne, da li je uspio da im se odupre? Ne, prvo ne, ove teške riječi su, ne bih nikako da i za bilo koga upotrebim, ali pogotovo ne za Erdogana. Dakle, ja Erdogana poznajem lično. Ja sam, hajde da to kažem, hajde, pio kahve sa njim dok nije postao premijer, dok nije došao na vlast i tako to obično biva. Zato što sam inače bio jako blizak njegovom učitelju Rahmetli Erbakanu. Inače, Rahmetli Erbakan je mozak i duh cjelokupnog uspjeha današnje AK partije. Dakle, ona je, istina, izašla iz tog šinjela, ona se odvojila, Erdogan je napravio svoju stranku, međutim, to je sve nastalo na toj višedecenijskoj borbi Rahmetli profesora Nedžmedina Erbakana, koji je bio jedan veliki genijalac i vizionar, koji je zapravo, dakle, 4-5 decenija pravio temelj za jednu savremenu muslimansku misao, muslimansku političku misao, da tako kažem, i na kraju došlo je do razlaza između njih i Erdogan je izašao, formirao svoju stranku, ali dok smo se družili kroz stranku koju je vodio, dakle, Rahmetli Erbakan, znali smo se, prema tome, ja mogu da se u nečemu ne slažem sa Redžepom Tayyipom Erdoganom i njegovom strankom, ali ja nikada neću sebi dopustiti da negiram i njihove vrijednosti, lične, ljudske. To su dobri ljudi, to su fini muslimani, to su ljudi koji čak i kada griješe možda misle da je to ispravno. I nipošto u tom slučaju ne bih kliznuo nikada u jedan totalni antagonizam ili ne daj Bože mržnju. Ne, naprotiv, ja te ljude znam, bio sam u prilici da budem na raznim prigodama, iftarima, druženjima, programima, kafenisanjima, muhabetima, konferencijama i tako dalje, i u njima je puno dobra. I kažem, iako ovu grešku prema Sandžaku kad bi ispravili, onda bi zaista bilo u njima još više dobra. No, Bože moj, samo je Svevišnji bez greške i samo je meleci ne griješe, meleki ne griješe, ljudi griješe. Tako da daleko je od ovih formulacija. Naravno da će on od ovih podzemnih svjetskih snaga, ovih, dakle, porobljivačkih, sigurno imati problema, ima. I zato su ove negativne vibracije između njega i ovih zapadnih zemalja, uključujući Sjedinjene države. Nije problem njemu zvanična politika Sjedinjenih država. Sjedinjene države su imperija savremenog doba. One su tako slojevite i u samim Sjedinjenim državama postoje žestoke unutarnje borbe. I zato su određene frakcije, strukture, establishmenti, duboke države, razne druge strukture, one koje na kraju krajeva nasrću i na Tursku i na mnoge druge zemlje koje nisu pod njihovom neposrednom kontrolom. Ja se nadam da će se i on uspjeti tim mračnim snagama oduprijeti i da će primarno uspjeti u misiji koju je zacrtao i koja će biti u korist Turske, ali se nadam i u korist okruženja, a ako Bog da i cijeloga svijeta.